Hallelujah. 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 Wow. Nami ngiyakwa. Mina ungasa. Ngihamba nalo babengani. Yani, luphanda basisikhathi. Abe siyabuyela sithi ifanele ligcinile. Ngempela bazali ifanele okay. All right. Baphathi bami egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, bomake mfundisi, madikhoni, MC wami, bazalwane bonke egameni lika Jesu Kristu, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Hallelujah. Ngidalwa ngalikhele bazalwane, ngingumhlambi wendlovukazi. Ngase ngiyenza bazalwane ngenza kalikhuleni. Ngicabanga ukuthi kuze sihambe kahle nalenzaba le ufuna ngicale la. Ukuthi ushoni ukuthi nize nikhaza kalani ngumfela kathi nje wendeke njani. Hallelujah. Ngiyaqala ke bazalwane ngalikhele ngiyakhula nalijaha kalikhuleni liyangibona. Siyathandana nalo. Kwengicala bazalwane ngicala nibele lapha sinomntana kaNkulunkulu wathandekayo. Jesu wamthethela ntona Nkosi yami. Akaza ngabuke ukuthi ngibuya ngaphi. Kodwa wamthethelela. Lambuya khona bazalwane kude neslip. Ngiyasathi slip okanzela basa. Yasesonyola zaphinto umbhinde especially. Kude baba. La ngendlela kungiyo. Ude neslip ekhayini imoto ngikhuluma ngayo phela into lesinto. Singisho neslip bazalwane sekufaka sakhele mathayela. Kokuthi umbila sasinasobulaza bemasimini sufake khona. Kude abantu abamanga. Akube asikho. Ukube Jesu bekayabuka ngaloko ngangizange ngisindiswe. Kube Jesu bekabuya ukuthi uphume ekhaya njani abakazange ngithethelele ntona. But ngoba angikuNkulunkulu amuhle lithi live lenkosi wena ngangena
lephansi ukuthi wonke umuntu akhone kulithola. Ngalowo musalo bazalwane ngathola ngisize. Ngisasazanzana ebathandekayo. Ngisizwa lapha eSwatini ebandleni lase Church of God. La kwesibili abatiko eSwatini ngisiziswa lapho. Ekhaya ithi nakuye emakhaya nemahlangana lapha kwandle emakhaya nokuthi emahlangana ngale ngilapho bathandekayo eSwatini ekhaya. Ngiyasizwa bazalwane sengibona jaha nganeno hawu ngamgaqe kulelijaha. Ngihamba nalo babuthi ekhaya behamba naye ngihamba naye nomfokado kakhuleni ngihamba naye ngihamba naye bazalwane siyaqala kuhlala naye sasayina certificate ephumelela eBible College yethu mhla ka 2 February 1985 siyasayina bazalwane awu siyahlala uyakholwa naye ngiyakholwa nami uyamathi Jesu Kristu njengenkosi lathethelela umuntu tonke. Awu siyahlala lelijaha lakhuleni siyahlala mfundisi lithi nathi ukutelala shaya ntombazana la toilet ukutelala ke number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 Dikukusabude lalela bakasekumele abantu intombi bangaka intombi letinifone njani ke sekude dikuke lalela sesababa lapha esidla amafa bazalwane sesesituku sekude dikukuta selilaleni engathethiswa bona ukuthi angichithide ndakuthola dikuku sekude kusesedolo hlala ngalo mfowethu wenkosi sithanda sihamba thandanayo hlala 21 years amhlala 21 years before 20 lapho age of 20 sesina 20 years hleli akugula bishop wami agule lo mnumzana agule into lengayathi ngaleso sikhathi agule uyabona ukuthi umuntu agule every day ubona ukuthi wazi wafika lekufa nasicala ukumbona njengesithandwa sakhe ngiyacala ukumbona lapha kubo August September ngayimani umuntu kwangathi nasikhuluma indobo yakhohlwa uyaphambanisa kuthi abe ngaphandle uthola Nkosi bona kuphile nokuthola shababa ngiyathola ngiyabuka ungathi kunento lengakhulumi understand ukuthi babe sokukhohlwa nje